Danas za vas pripremamo Waldorf salatu. Sastojci: 400 g pilećih prsa, 300 g celera, 300 g zelenih jabuka, 100 g grožđa, 50 g sjeckanih oraha, 100 g kisjele pavlake, 2 kašike majoneza, 20 ml ulja, 50 g zelene salate, sok pola limuna, so, biber, začin. Priprema: piletinu izrezati na trakice, začiniti, ispržiti na malo ulja, tek da počne da rumeni. Za preliv umutiti majonez i pavlaku. Dodati sok limuna, so i bibera po ukusu. Celer oguliti i izrezati na žilijen rezance ili jednostavno narendati na najkrupnijoj rendi. Uz jelu staviti celer, preko njega neoguljene jabuke takođe izrezane na žilijen. Dodati toplu piletinu, zrna grožđa i sjeckane orahe. Sve začiniti prelivom. Lagano promiješati. Waldorf salatu servirati uz djelama obloženim listovima zelene salate. Polimark stolni margarin, ključ uspešnog recepta.